version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Terima kasih telah menonton video-video di channel YouTube Berita Simalungun. Semoga video-video yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda, dan channel Berita Simalungun bertautan dengan portal beritasimalungun.com. Semoga bermanfaat. Horas, jangan lupa subscribe, sukai, like, dan bagikan ke media sosial Anda agar video ini